Malole soifua talafalava usi mai whafonga I talafou le radio Samoa. Mai Amerika ma Kanata e 50% le tariff po la fonga whaopopo mo loa au inatu mai Kanata wa fola ane nei e Trump mo nisi o loa mai lea tunu o na waia ta ua e tali atuai I whainga lea talafea ngai a Kanata I o loa au inatu a Amerika e pei o taavale awa malosi maisi o loa dairy. O tono le isi tolu sulu waso le aso mai he wha mamalu ai ia suinga ai le tau mata le ate le se afianga I whawhata wa inga le wā o ia tunu tua oi. O le whaamtaranga ma le wharepae pe o na riputia le BBC mo tā wai o tariffs e talawhea ngai ia pui ai pisi nisi Amerika. O le a apalai fo ia la fonga whaopopo I o loa whea vea I le wāo tunu e lua e le a whaina pe o ni o loa o au fia le la marienga tau whawhata wa inga sa o loto le ana whaia mua e whaingoa o le USMCA. O lo iai fo I lava tariffs e 25% a Kanata o lo tuina I nisi o loa mai Amerika e pei o le uamea, alumini mata vale. Na wha mata wane fo I Trump e ua ina tutongi I Kanata ni la fonga I le asu mai afi e sa sawane I ona tonga vao le o lo le lea atu I a ai latane o Amerika. I Guyana, wa whaero mai le whainga mālo lea tunu e se fulu tino maririu, na mauane mai le waa lea na sae I ngā tai whale o lea tunu I le whaai ungo le vaiaso na liputia e se lau tolu sulu le pasese na iai. O ripote o pitora tamai o lea whaalawalawe o tā wai le CNN, o lo iai le papolenga e mau o lunga atu lea whai o le au maririu mai lea whaalawalawe, ma o lo whitau ina fo I fōringa na whao ngā le au waa, whala au whasaina o se tasi leo mafuanga o le tūra I mai o le whaalawalawe. Whai mai o le whaarablawe na tupu lea stoa nai au lea sosana liputi ai ona suru tangata wala vea ina e au fiai matamaiti e toa suru rima pe ta iele I toi ei lava nisi na whaasao ina mai tanu mai lea sosa. O le kapeteni mai se le au waa o tau fia I leo pe o le wha mauri mai le minister o ngā ruenga lau tele au lo o wha o pesa I ringa au le waa o wha le tonu o le MV Barima e se lau se fulu ono le pasese ma le au waa e se fulu fitu na ngoto a o malangane mai le lau mua Guyana o Georgetown a ngā I le nu o Port Kaituma. Ta awe ripote le kapeteni le waa maniso le au waa wha mauni al wha ngai no marijuana, ma o lo iei fo nisi pasese na lawe I nane lea sosa, e le o iei ngoa I le lisi o pasese le waa I lea whainga malanga. I Spain e fōringa o whaai uputa le wha manatuina o le manu malo lea tunu, I le ipo le ralangi le soka, ina o ripote mai le so le maliwa se tametite se fulu tolu tausanga, ina o tupu se wha lawe le tu I matu I se sifo Spain, a o wha awa waifi a fia ma le wha manatuina o le manu malo. Ta ua le BBC o se Fountain, wha le tonu le tumalo o Salamanca, e to alua isi tala wawo lo manunu ai fo ima se tametiti o lo wha le tonu lo na mai, na a fia I le wha lawe. Wha mai sa whai se fia I te tonu le Arbor Gordon Fountain, ai collapse pe pa ua I lalo vaenga o lea no fuanga, ma afua I le wha le tonu. Wha mai ua whipea e iai nisi I lunga o le vaenga na solo, ia matupu ai ma le wha le tonu. Longo ina leo ma ua whaina Yesu e suenga, pe ona si la fia o Spain na whaia inai Argentina I le finals o le ipo le lalangi le soka tasi le leai, ma o le whaalua ai leo na malo Spain I le ipo lea o le malo mua o le lua afe se fulu. Whai mai le BBC o le amatanga o le masina nei na maririwa I fo I tangata to tolu a o whaia fia o ta longa o le ipo le lalangi I Mexico City. I le Pasifika I fiti, o lo ngalue nei le whainga māloa fiti se whainga whaavae o le diaspora policy e taula I le whaamautinoina e iei matafa ioi au tua tangata fiti uma I le lalolangi I le whaalautelei no le tamau ainga o le tunu. O le minister vai pafo fiti o sakiasi I titoka sa iei ni usira talwai nei le sa whailo iei masui whaapisi nisi a fiti o lo iei malau investors. Ta ua le minister o lo o whaatelei na pere nau o tangata fiti I New Zealand Australia a Amerika ma Europa I le atunu. Mai leo te mamao na mai a leo le tapenei no le whainga whaavailea mo le ave atu le kapeneta e whaapasi ai. Tau noa titoka e tā watele le diaspora ia fiti e meise le tamau aingo le atunu I tupe talafo mai tangata fiti I atunu I fafo. O whaeroe ripote le reida New Zealand o le isi whasa rau maneiwa tangata fiti na ngā I atunu I fafo mō ngā ruenga e mai le tasi I le 5 tausanga le umi e ngā runue ai. Talamuni mai Vanuatu, wa whaasila le vaa ai tau wa Vanuatu le munga la, o le aha awhia I le atunu a meise lava I vaenga I le tui matu e peo I tū malo o Toba, o Zanma, Benama, Malamba.
Pa lo wa yai nei le au nino le Pasifika, wa wha mawina fo i le mawalalo le suawa i timu mai le tolu masina taluai. Wala pata ia le atunu ia fianga o ia munga lai whaatuanga, e ui o le ai lava nai taimi e timu ai. Wa whautua ina tangata, wha sao le suawai, ma ia tāpena pena mo aso e whaititi ai le sapalai, pe a whai e wha wau wha umi munga la. Pautua ina whaatuanga, ia tau mawhai e whaasoso, ia le au whai whaatuanga, ia tau mawhai e whaasosoa le leile suawai, i teimi whaapea le ngata mō whaatuanga, whaapea fōi i la fumanu. O isi atunu la latana i Vanuatu, wala pata i fōi le au nino, Whainoane le Pānami o Papua New Guinea James Marabe, wa wawe nei ngā ioilo nā tunu e wha mautua lo ua ia tā pena, ia mai leo no whaititi au le suawai i se teimi o inuma. Whaino fo i le vanga o puipuinga mau whalau whafose i a tonga, wa mai a fōna tanga i le mata upu ma wa amata tā penanga. A wa whaelo e fiti, wa ave ese le malo se vanga tupe whaangana, mo teimi e titi e le sapalai o le suawai, pe a wha le tonu le talau le tau. Tala nana Radio Samoa mo le nei aso, soifua. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. Manu maloi se pepatala o loa mo au whaataunga i le Pack and Save Ball in e-World. Pe o tu fua foi lau tāwale le bangu o le BP. O whamurianga nei mai le DC Sao. Pe a e maloi ala antu sei i aso whareile te tasi. Lafo sau topa tolus fultala besili atu. E maua ilo wavanoa i le sei. Whapena foi pe a lafo sau se le ni e tolus e lau tala New Zealand besili atu foi i Samoa. I le MyCash a le DC Sao. E whaunga i le ClickX. E lima whailonga ta i se lau tala shopping vouchers. Ma le lima petrol vouchers ta i se lautala o le aseina i aso for Rayleigh Tasi e ia inga o le rei whaapitoa seki a DigiCell. O e tau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu a wale tau singa ma le au tau wina o lautama. Ua mawawa noa i la esi a le Our Kids Early Learning Centers i au kilani saute. O le Our Kids e whaavai anga nu o le Pasifika o se si o manga e sefe mo le whanau. O lo la tau sa ili a fo ini whai aonga Pasifika. Mo la tau whalea onga i au kilani i saute, ma Wellingtone. Mo le lesi tala ino lau tama, po si talu sanga i senga luenga. Pafso tai, Our Kids, i le ovalu se lau, 2 whātoru fitu. Ovalu se lau, 2 whātoru fitu. E whaingo whielo o-langa, pe a le leilau whaaperitania. O tala ina nei avanoa e te lesi talai i le Dynaspeak, mo a onga whaaperitania. A onga fua e o nofo mau i New Zealand, pesi ti seni New Zealand foi. O le a amata liava se ngai le aso lua fito o Iulai. A whai e te au mau i Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, whaapea Wellingtone. E tala whea ngai le Dynaspeak, e wsosoani mo oi. Wili mai loa le oiva, 255, ono fitu whaatasi, 255, ono fitu whaatasi. Petana i ane i le upenga te whailangi. Info Dynaspeak at twoa.ac.nz. Omo mia ni ngaluenga fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilo fale leo maota malawa. Ama na umia se pa pui, carport, canopy, pe fa folo heat pump, fai sau dick, fa ka peta lo fale. Fab so ta imai ilo living space. Fai a 4 quotes, maul if so soani ilo finance, ele aise deposit. Vili mai loa le living space i le ovalu se lau, 5 whaono, whavalu wha. Ovalu se lau, 5 whaono, whavalu wha. Radio Samoa. Taslima i watolu. Amo. Ea le na, le usoe sa wia, o lo utau au le nei e te mapu mai iai. Whatalofa ma le nganga, fia ma le nganga whaftai, ia. Ma le whaaloalo fo i le whaafonga tā puai. Ia mai se fo i le sila mai moa le atunu o i le nei fo i a solua o tātou aulia mai. Le a solua sfuru ma le tasi o le masino i ulai, lua afe lua sfuru ma le ono. O le ua se furu ma le 5 minute. Ia, wa te aile i tū la e wha. E le si wha poponga o le polokalame, o le Gagaifo Faiva o le atunu, ma le i a tau o savea, ia ma le tātou producer le tō whaia whongabua, po le fitelinga fo i a seu manu Francis Ioane. Tāua lunga atua i fo i lana ia au o nanga ma le tautua mātango fie le so,
mo boy sa fa mriina fo I lo fina ngalo ya le ngate leo o tātou lau lua fesila fai after ai I le atua ya vano le lei o lo mawhai o na tātou wheloa I ei pea ma wha au le ngā ruenga tau longo a wā Samoa malana wha whonga anga I tawha e fio le lalulangi le ngata I New Zealand ei wa vea mo tātou a inga lona lua ya e wha pena fo I le wha whonga mai I isi tawha o le lalulangi ia ma le tātou watunu pele I Samoa maloa fua ai lau o maua sula fo I masufi le anga le lei o le atua o folofa ma whaatalofa I a te oe e le swafa manu malo le tātou li whaolo Yesu Keriso lea na ite ai malama masuruia Samoa e le malosi o le moli mau I a Keriso ma le taulanga sa ia saundia ma tapena ina mo oe mau a mo mo sa maria le dei tai au la uso le tunu ma le fu fo I falunga lei ya ma folinga I le atua ma moli ai la palapa ma lo ya ele ngate le na ya fatalo fo ma fatu lo le ta fatolu o le tato vando nofo pa ia ma malu fa le malo pa ia fo ma malu fa le nganu ya ia ma walunga se vi ingole tua e mo moli masi e ana au na pa ia I fata feita ulanga fia fele tafa le lorangi o lo fa fale le malu ai le fai fe au ma lo de fale tua le ainga ma le do falo ona o le tausi o le kalesia ma le tovile ua e ngalue ai fata lo fatu le ya tau se ve ya te oe ya fa pena fo ina yo tatu te bam tina ma tu o le tunu panga totino ia ele ma fai o na lulua ele ya fe atu e fata lo fa mo fo lo fo ya te oe ya ma mori atu fo I mo onga le lei malo faanga ya ma fafta yatu ya utou taulo sanga ma tau te langona le au whainga luenga le papa I mai o le mana o utou talo o lo manui ai Faiva I so se taimi fatalo fana I lea inisi o le tātou o tunu o lo malanga mau mai Samoa maisi atunu o le lalurangi ia po isi fo I tafa o diwisila ya o lo malanga mai on ole fio fatasi atu I pe au fa mavae o ainga o e na pele o le tu o le malo ia fa pe fo I le usui o le fono nisi fo o malanga mai siaki fa fo mai ia atu tole so fo malo loida ia nisi fo I fia mafuta mai ia so fa pitoa aso fa now family reunion fa tasinga ainga ia ele ngata fo I le na o nisi o lo o fou e whaatasia I le saka la meta o le whai poiponga I le whai unga fo I o le nei vai aso whaatalofa I ate oe malo le malanga biduia alo fo I le tau atai I loutou la tō I le tai le la tō I le ala ma le la tō I le vasa aftai I le atua sa ia whaatafa ai di au vale pe au langa vale ia ai whaafolau o tau le tūranga mātango fie ma le taunu mai ma le manuia whailoa I ai ma ainga ma whaataunu o le whaamoe o loma ia whaatalofa le na ia te oe ia ai mai se fo I o le au whi ngā ruenga I le aso o le alaba le ngā ruenga o lo ua e ngā lue ai ia ma ua whapena fo I o na e masani ai ma whaatino lau tautua whaatalofa atu ma whaamalo fo I a te oe I le puna wai le ngā lulue ia ai le ngata I le na o le lava papale o tātou ngā ruenga e te o tātou le lava vai ia kākou e mangkue ki le o whaise ngā ruenga mo le atou amba ma seu manu o le ngā ruenga o le nai te whaia tau si ei lau a inga ma tu uai le whalau ma le paka ma le susu I runga le lau te togi pili le rent ma le mokesi ia o le a la le me whaatangatanga mo le sifuluai ma le tupe le atua ka ere whapea o le o TAP e su e mai ia ma lo le sofangua ai o mai wha mai e whai e lau kasi vai se furu o lau sifuluai wa masa ngai whapea ngari se mona o dividends e mua mai au pikpikinga le kongi lau sifuluai ia le lei le pule al tangata al meta o le foa I ma le loto ma li
Io, o le mea sau le loto, ia awa o mea umane o mea lea tua. Wa tasi lea tu la fono, fo lea se manu, o se tu la fono au tu, sa vivesi fo ia vai te, fe mai, ave mea lea tua i le fale o lea tua. O le tasi vai se fulu o mea sa e maua mai lo wafu ma lo malos. E fa mea lo fatu i lea tua, o mea ia, o le taulanga i le tua, le se fulua i o mea. E wake i au kakalango le se fulua, e a kake le maasangi kongi se fulua. E a watalo fai, mauta malawa ma mauta ngase, fale o tangata matutua, a mwe lo manui au tau, matango fie lava le talo le tau i le dei aso, ia, i le suluia foi o le fonga ele i le matango fie o le mawhanawhana o ave o le la. Ia, o maltemi le nei laile i mapati tangata ese lolangi Europa, Amerika, i le taimi lea o sami e nei leipu ina ua manu malo Spain. Man malo Spain i leipu lolangi ina ua to i lalo aile au Argentina. Ia e lakula kota no Trump e tu i oi, i tafutafo le au Spain. E ta ngofi le au Spain tu le is. Alo ese maleanga le akaya, o sari. Awa fo ile umana pu e mai le video. Na faile tala Donald Trump. O ia matua le fia i le atunu ule se pania. Ia ona... O le tangi atu e o mai fisosang di le taua mai Iran, ai leo mai, e mumusu. I've got nothing to do with Spain at all. A lea na no malo Spain, alu la toi o. Also i tafutafo le au siampini e Spain. Ia ma whaapele ai le koi inga fo, le ples kenge o le FIFA, so le wawawai kui i. Ia waka mawhai e whao mai le ipo le lalolangi wa kau musul ko inga e wha mamulu mai le ipo le lalolangi. Wha mo sa e mai moa ma e tapu wa ima le nganga sao, le nganga mama, ma le nganga fifia. I lea fo i wha anga tama. Milionea ai le tene o atunu, wa mai se tama whanau o loo ta alo i lea ta alonga. Ia na fo uto wha fonga iai. Ko umana malele le tātou o i pālimia. Mwhai loa fo i lea tunu, ma whala popotonga o ainga o nu ma fio anga. Ma so se au masi i lea tunu. Ua whalangolango le maloina ia matua wha ma popo le lei ta longa lea tunu. So se wha anga tamba. Aisea, a mata tupa le pentala le tamo i titi. A olo o iai le amanoa. E alo ia alo soka, le lakapi. Lakapi le angiusila le lakapi liki. Ia o le tenisi. Whata le polo o le ta polo. Ia o fusuanga o si ngā mea mamafa. Ia lako e amalanga me le kauvanga fuki ngā ulu. Ma le kauvanga, wal ka longa fo me leo le fuki ulu. Ma le ka longa la leo wa masangi e kira o le kaufale ako. Wai whafonga ta longa na se man. E mafi e kere ko kere. O le so sa o folo atu le aso nafi ma whailo fo i le whangatia. O le so o le amawai ia le vesota inga ma le ta matua. Mai atu taurangi o le fionga i le sala matua lauano to ia i vao fili lauano. Ia ono se tasi fo i o mata upu sa tango fia malotea e lo natu wafio anga. O le au vaa. Ia ma ua longo tala fo i aile i tu malo. Ia ma ua vea ma awala ua o i aile loto i fale. Ia pa ua whapena fo i ona whale tonu ai ia langona o tangata e maise i la ua ingoa matua. Le fionga ia sala ia matuala. Matuala ba sala whapea fo i o la fale balu ma le fale se fulu o e maise le la wha utanga o e momoli. E matua fitalai a wate vanga ma vai fale whapea fo i le ba mamal e le ainga sare muri anga. Le lana whatino le aso ngafua le aso na fia leso e le o tātou tālia le taimi e a ngā imai ai le tātou ma lo whalorongia lea. Ina ua iai le popolenga
i le whaatasina ina o le suafa sala. Ia whapena ma whaatasina ai pa ia ma mamalu o le suafa. Tuala masala i to tonu o le tumalo ai maise le mai mo mai ma le whaafonga a le mamalu o le atunu. Ia mo lo tau silafia o le tamamatu o le nei o lo tau sia ma vaia le nu. Wa ia fesilingia foi. Po fea le foi ala ia ma le itu pai pai e ala mai ai ia le tangata le nei o kanata. A o le a foi lona sau i le tulango suli ai fape i foi o na faatino le nofo a o na fea foi na faatino ai le nofo i le suafa sala. Mai o le talitonunga foi o le fionga ya sala matua. O le tala fea ngai ai ia la fonga le nei tamaititi ua manatu na te tau ave le suafa sala ma wala lafo ai ni faa upunga mata ngā ma le faa vaea ia ua taulenga i nai le tamali anga o le fionga le li paare mia o le tiktai o le atunu ia awa le fai tasi le fai lua ua atu lasi i so se taimi i lunga o le social media ma latou por kalame. O le ala le nā, ngā lei o na aapa atu i le tamamatua ma ua whapena fo'i o na whaonga i nai. Le ala leo ma le si ufonga e peo no ua i wha sila mai ai e le fionga e salamatua la wano. I lunga le por kalame le Samoa Entertainment TV i le tofa ia ngana sa vea po le sunga fo'i a le ataua. La lana ua manatu wai foi mo le tātou por kalame. E ala ngā tau, ina ia mai moa, ma sila sa moa, ma whaafofonga. Mai i le fofonga o tō i ina mātutua. Sa lātou tausia le mamalu o le suafa sala. Pai atu lau fionga le South Telai. Ia whapea foi i se tāpua inga le fionga i atuala o le saoli. Lau fale se furu, fa pelo tō fale valu, ai tausi vatele. Te vanga ma vai fale, fa peo fo le mamalu, i le fale o polu tō fia wā sale murianga. Ela la nai ta ua i tele lea fo i vaenga, fai ma, fa te ta inga le lei. Ia i la tō ea fua mai maunga, maulu, o whaao a inga. Ia, o na ao se o na iu. O maunga te tele i o suafa, te tele o le atunu. Te o lātou whasoa ma mawhai ai o na whaia. Se teu te unga e ta oto ai i pānga. Le mea nei o le whaatasina o suafa maululunga o ainga. O le mawhawhau ma le mingau. Ia, mawhai ai fo i ma se whaa o a onga. Ia i lātou. E le maal ma lama i le tau aveina. Ma le tau sia le lei. O mamalu ia whapea fo i le tā ua tele, o tau langi o lea suafa ma lea suafa tā ua i le atunuu ai maise o i tū malo ma le lātou tāpua inga. Ai whātū tū uma nei mea i le whaululunga o le malo. Le fionga le li parimia ia whapena malana kāpeneta. Ia, e peo na ua batu, leo se mele lei, whalongolongo mai o le larulangi. Ia, o lau e isi Samoa. Le whaavale valeo le tiktai o Samoa. Lau e tangata nei, na ngā oi ma le whai mea piupi o ma le soli tu la whano. Ia, o le e tāpua i a inga e fia. Tāpua i a inga e fia o Samoa e maise le fionga le li palemia. Ia, o le asana whai fea le mingau. Ia, tātou ta lia pea lupe o maunu, ai o tau mwhai mai pea le fionga. Ia salama tua, ia, a wafu i se tātou whailoa. Inga, awane e alu se pea. Tā mau le leila o nofo, ma whapena fo i, o na toso ma whapipi i le lei baila u fusipa. I tātou te tala. Ia ma whailo ai la i le whangatia wa, o mea whapene. Ei le upu masani e le atunu. E le whaalupea i le vau, ai whailo le whangatia o le iseu o Samoa.
Ai tā ua, awa e whai mā o inga, e whai ma whaatai ta inga. Lea le lewa nei, ina yaso ua tuana iatu. Wa sila bio Samoa, ma mori mawina, le tu lai o le to'o o le ainga sa mali atoa i le afio anga o sa pari. Ma whaasa, ma tapu ai le whawhine. Lea sa whaia le porkalambe lea o le mauta vi inga, o le mauta le atoa vi inga o le atua, mauta Samoa se mea whapena. Ia, le whingela le swafa ia enu u. O stasi fo o swafa o le ainga sa mali atoa ma le nofo. Le au o tau sila sila iai. A o whē sa wai whātaita inga le anga nei. Ia le ala wa whaasa nei lea lo matua la tau ona toe o pe tu ona vai mo na se vai i lau whanua ma ele. E a fio ai le nofo, le mali o toa ma lona foa vai lo loa. O lona fala na folo lo loa. E wha longo i ai Samoa. I le tau valea. Ona fo o leo ni mawhau e mawhau le lei ai. A wha oso tu lava. I tala mata ngā e whai e ista ngata o le au whai polo kiki ia le lango i aima la tu support. Ia le lai tu o le HRPP. Ona whape nafo i lea. Ona la lafo. Tala mata ngā ma upu mata ngā. E lafo iai. E lafo i tai o le atunu. O le mea fwoi la na o leu teltonu. E anga i ai ia se fina ngalo o lo lato lua i le fionga i le sao li i wha perfoi le sao fitalai ia tuala masala. Ta malu fo i o le la whautanga e momoli he te vanga ma vai fale ma le mamalu ia sal muri anga. O se mea fo i wha pena o te wawai atu e na tu ai fo i ma le to'o ma le launga. Ina ia wha tea i tangata o le ainga lea. Le e whapea e awala mai e le salao le tama lea o kanata. Ia, tātou tāria lupe o maunu. E manaia se i tātou wawa ai i ai i mea. O whateita inga leanga ua whaia isi leo ori ia. A leo ua mulmulita i ai Samoa. A lea e le tala o lo avatu i te biuma. Ai launga ngana. Le au tū le nām, o le sau noanga ale ati e kopo le pulenga pia ma pangpango ma le kalesia katoliko ina ua whao uina Vitorio. Lui. Wa ai launga ngana. Te ngana i nā mata ngō fie ma le oa. Ma le tele o upu e whaleo ai. Po lea le matu ia ma le mata ngā oni winga, mani anga, mani tanga, e iai lava upu. Mata ngō fie, ma le susua, ma le oa o le ngangana, e whaleo ai. A whaila o le mea le o tātou wo o nei ai. Whea ea la. Dami o tonu, ma le whawae le pepese ai nei e whawae le tua Samoa. Ala fo lea lai ona o matua i te e lava se manu le mata upu lea whapea. Wa lewa na tātou ui o ma pepese i le whawai o le atua Samoa e tātia i whafo o le whawai o le atunu. O le vesini. Le are whi au nā leo na lote fua le whawai o lea sata oto i whafo. Sa whaingo fia i ona popula i ai le atunu. Popula i ai tangata popula i mautou. Whamanatu mai i a te utou. Alal me leo whai. Pei se me whimitai ai ma fio. Pea mai na tātia i whafo. Ma tā vale i whafo le whawai o mai lo ave tu utonu. Tau mea le na whai i le whawai lea. Wa utou na nā ina o le ma whai e utou mata. O na tali i le pupula atu. O wavane mai i tua o le whawai. Upuna whawai i le tua Samoa. Ai le tutusa ma utou tāanga ma mea nai whai. Fefefe ai loa, mumusu ai loa e wā ai so o iai, tango fi loa, sei, ma ave ese, ai ave na nai tonu o le whawaa. Wala o toi wā ai i ei tangata i whafu. E wha manatu mai ai i a te oe le tāu o tele, o le whawai o le tunu o le nei.
You have taken those words from the back and the cover of the book, the Constitution of Samoa, and taken them and hide them deep inside the book so that the physical eye cannot see, as a reminder to us all day, every day that you look at the Constitution, it's outside on the cover of the book. It says, in God we trust, and in God is our foundation. Oh. Oe ma, taumana tua le mea lau, awenga ngai le mea ri. Ai au mai nge lunga akalangoa pi fe mikai o la kouianga o avele le whaavai. Ai wa lewa na wawhane I toa o le tusi. O le mea fwole nana whai e tātou mātua. Awa nei na nā ina le whaavai. Au mai whafo e whaadiari I matau tangata I e whai mea leanga. Pe fua I e whai se mea mātanga. Pe whau se tu la whono e whaatanga I o tau na whai tau mea valea I e whai. Titilo tua tau lo le whaavai le tātia manu. Al mea leo le fiu e su e po whera I kongu I le mea. Wa ngalo ia te o tau le whaavai o le atunu. Ina ua o tau na nā ina le whaavai. Sa te tau o na tātia pe I whafu. E wa ai, ma wa ai pēa lava I ai mata I te mi uma. And that will be a reminder to you all. And us all. Those are the sacred words that has built the foundation of our country, of Samoa. To tele fai au no mato faso ai le mea. O kari e fai au I. Wa o tele o fai au. Mai tse fiele ato. Te ai ala mta upu leu te fia fasili atua I. E lau sunga le atua. Na la vea mai lau faso elisias. Lau whaani I tele ma lau le tani aina o le mea lea o le ave o le whaavai o le atunu o mai le tusi. Ai ave tu utitono. O le ala le mea le lei o maua mai. Na le mea le lei o maua mai. Na o mea maasea mea ia ma o le mea na leo o whatu nei. Sa fefefe tangata tilo I tua o le tusi seu manu. Fefefe. E ma fau loe fai mea leanga tilo tulo lae matua mata tele mai le vavane ina pe o le vavane le papatusi le patua o le whawai. Whawai le atua Samoa. O ko ke pelo. Awa lava ko ke whaia se mea whale kongo mai. Mea na o tupu. Fefefe. Ioe. Mumus ia wawe tau mele na whai. Leata matango fear the image of our Lord Jesus Christ behind the seat of the Speaker of the Parliament of Samoa. Wewa vai wo fefe fo ngā ka wo ave se man. E kau re kara ngoa ba se mau pera e loe se manu kakanga. Whaia le whatongunga. Ave ese le vele na. Wa alo mata. Wa fefe mata. I le whaatusa o le ata o le li whaola. O loto tuli ma te talo. O le te talo mai iai. Talo mai a te o tau te tai o le malo. Ia I nā o tau fefefe ia. E whaamai o le tunu. E mā leia wa kau karia. Yeah, maybe we laugh at it, but it is true. Le matua sa o le tala nā lea watu. E matali e ala I le ma whaiwhea. Whatu vai. O le musumusunga na o mai I a te. Te leo fia le mea lena whamai ua ave le whawai tu I te tonu. Ua lewa na tawa le vale solo le whawai whafo. Yeah. O le mea lena na whaia tātou mātua. Tātia le leili whawai whafo. E a vea ma whamanatu I a te oe ba uma I tātou uma. E o mai le pāle mene. O se sui filifilia. O le au whaitu la whono. O le mauta whaitu la whono o le tunu.
Ke le ana no fatoi. I fai feo. Fa le fi ye le me ala wori I nga fai. Na le me wa ve fuole de fa vai ko. Ya la ve la ko nga ai le o le lo ko ngi me. Wa fa solo a to le popula. Ma le vai, ma le ma fau. Yo. Le me na o tu. Ma le me fo le na o ta malai le tele o me tupu le tunu le nei. Te loa an tātou toi o toi a mai wha le le wha vai. A mai wha le lei upu le nā e wha ta o toi whafo le tusi. Wa toi fo I Samoa. Wa toi au mai le swafa pa ia ma le swafa ma malu o le tua o tātou te wha vai. Tātou te wha alo iai. Tu mai le lei luma I whaafsanga I mō tātou mata mō tō mata. So kala is coming kiver tau fa fefe ya wanti la ya mel you scary cat mel pussy fefe valley ti nga mata va ye le fa vai o lona na ya le da tātou tālia pēr lupe mauru ia masava noa se ia fio mai le fio ngai salama tua se I tātou tāla tala le avei ia le afo se taunu unga wo o iai ia le asunga fua o le lātou nuu le asua nana fe e winga I mea pa a o lo whatasina ai wo iai le loto I fale ma le nofo le lei o le ainga sāsala I te tonu o le awaa ia fa pe fo I lona pale fenga iai ma le ainga sa tuala. Ia maise. O le tō wha mo moli e te vanga ma vai fale ma le mamalu le ainga sa le mulianga. O mai la u fa soa I le tūlanga tā ua tele. O le mea leo lo o le vesi ai tātou. A wawai atu le saunoanga le fionga I le I minsta o le suifua maloloina. The Honourable Va'awao Salu Malo Olofpo. O le tele o mea sa tutupu I le whaase furu tausanga o tona iantu. Lea wālai o na tātou o mai I le tae ao le nei. O lo o iai pēa matu mau whawhita auli a lo o tau mawhai le whainga malo fau. Ina ia auli mapae le lei le tūlanga o lo iai ia le mauta ngase ma le tūlanga le soifua maloloina. Whawhia na uwha iatu iate o tau le mamalu o Samoa ina ia manatua le tala le nei. Whase furu tau sanga ua tuana iatu a uma le konkalate sa lata o fausia le whale mai. Imo to o tua. Tupua tamasese me ole. E whapena fo isi whale mai whai tu malo ai pei o ia. Ole whale mai au tū e a ngai uma iai, the main National Public Hospital of Samoa in Mototua. Nana uma tua le teimi wa mai ala ngā ruenga kon kalate. Ona tua ia lea whapea I le tele o nei tausanga. La ina te muia, savilingia, tutulu, ma fo e le vali, le aini whai tutoa. O ai e tua I e nei mea. Se iau o ina le oka ina ma wha taunu uina e ta ngata o lo o ngālu lua I le whare mai o lātou tiute, ma tau ave ma le wha maoni o lātou ngāruenga. On mea nantu. There was no service plan, no maintenance plan. Tu whau I lava whapena. Nau ni nei tama I ngā ruenga fo I lele e oi whai. Ia whapena fo I le tūlanga pangatia. Sa iai le whasosoa ina. O tupe maua mai I le tātou tenders board. Ma le lea ambi o tonu o mea na whaia fo I le nāwai tau. Ua tau mase tasi e tau o ne ai. Nā tau te maua ina kon kalate ma ngā ruenga ma tupe maua mai. I tau o whonga, male mata ngā ruenga, nā tau te whaasoso ina ngā ruenga le malo. Oi la e tau te tua I ai. Oi la le e tau te whaitio ne ai. O tau.
Nau no tau no whanofo i nā. Le ai se maintenance plan. O se tūlanga e toe siaki whaalele iai, tō tonga ma anu whale o le whale, ma whafo le whale, le tāwalunga o le whale, le tino o le whale. Whatatia ia whapena. Ai ona matawha ioi nei. Ai ua le ai, ia se tūlanga, e apa iai e o mai e mawhai ona toe whaatino, le ato ina whaalele. Tutusa le ale mauta ngasi le. Ma le tātou mauta whono ma le palemene i tia whau. Nai tau te whaafonga iai. Aso umai pepese ai wa le aini whala au, le aini vaila au. Sao noa i le tai au nei ia le fionga i le Litminster. Ia honorable ba awa. 50% o ai tālafu na mātou o mai i le lua afe lua se fulu. Ai tālafu nana whai e la wari ia. Le fe ei ni le te mine nei. Lea ua pasi ma le 50% talu o na tutongi ai tālafu na. Ai le sao noanga whai e le Minster ai mese le pulasiri o le whare mai sa iai le vai taimile. Le fionga ia ai ono, Dr. Ekeroma, Alec Ekeroma. O to tonu o le mauta ngase malema tanga luenga le soifua manolo ina. E iai i lātou o le lātou tiute malema tāwha ioi o le oka ina o whala au nei. E ono masina loa o lo totoe o le sapalai lea o lo totoe le teimile nei ua whaata oto loa malesi oka. So when there is 6 months supply that is left of all the medicine that we have now, there are people that this is their job to do. And why did they do it? Why? La mo lato le whai ai maustai, ma wha maoni lato tiute, le la ua tau lenga i nātua i stangata i ua muri mai. Who? Who do you blame? Ia, nā, tangata malava pongi sā ma muri. Ina ua le tūmalo le chapipi. Wa nei mea sa tanu lilo. Mau fiofi wha manunga se le ia se pisa i nei mea. Ai le whatua tō pisa nei a na waleanga mea ia oko. Ai tu wai loa, sei linga o seisi. E tu wai i ai. Ia haftai tele lau fionga le Minster. Sao no manino la vanne. Ai tā lafu tu ua ia na whai mai le tō whāse fulu tau sanga o tōna iatu. Nala me tō te pisa ai. Tō te fiu e whe ei le mea le nao le whare mai. Malele ai o ne fuala au e toi fo i o mātu lava i o tō mata. Malu mā whale o le tō whale. Ai sea, o tō na whaia mea ia. Au al popoto e tau tu wai. Ioe. O pusa sawa o pu tātou talanoa mwhaasoa i ai. Wa manino le mata le vai. O tō lava na whaia mea ne. And now you're looking for a scapegoat. To throw this ia tua ia le nei mea. Lea la ua whaiti tia 50% e. Whala au. La tau fo ia sa tuatu iei le whaatutuanga. Toi ono sapalai loa. Toi ono masina loa le sapalai. Lele le kako oka ele na Samoa otu e whaatu ma whaile lātou oka. We're not the only ones to place the order. Once it's less than 6 months, put in that order straight away. O nā lea, tau nuu mai vai la au ma whala au i le teimi tala whea ngai le lei. Aia, whawhia no raunga le matau pula nei.
O outou lava ina ua le whaamalia ina outou loto, wa le toi fo I mai tangata sa pule ia outou. Wa le toi tū malo, nā lo lea. Tau whai mea leanga lo lea. Wa ngalo ia te outou lau tau tonga na whai, tau te tau tua, outou mātua ia e mana na oi fuala au. O tangata mātutua o lea tunu uia, o loo mana na oi fuala au. Aia, tau whaatala le lo tau tiute malo matafu yoi. Ana whai lo tiute se manu, ele sioki whapea fuala au. You do it on time, you get it on time, and there will be no such problem as the shortage supply of our medicine at the National Hospital. Yeah, you agree with me? If each and everyone would have done their duties and their diligence and their job description of you are responsible for this, nothing like this would ever happen. We will never arrive to this today. Tātou te leo o iai, tāle mea le nā. Ona meo whau whaunga leanga. Ta sao ele stala sel tala le nā. Whau ina ia tau valea le whainga malo le li mai. Awalu tau tala le nā, whameo le whainga malo a vale. Ele a o onga ele loa, tai se malo, ele loa whau se malo. Ana tau popoto, tau te le whaia ina ma tau malolo. Tau te le o ese ma le malo. Aia. Wasila fia ele atua wa lava fo le nā taimi. Sa au tau tā a alo ai. Wa lava fo le nā taimi. Sa manatu ai le atunu o tau un tangata whātua tuaina. Ana tau popoto, tau te loa run le kou le tau campaign mo tau toi fo I mai le mauta. Aia. Alo le nā fo I pētasia se whaipule vāi. Tai tutusa uma whai numera o whaipule. I tū uma o vāanga whai ailea. Kua ke lea o le... O lea. O le paka, tua te lea o le swimming pool le na vāi nei, e le whausinga le na whai nei. Whera e kou akawa mai, ma kou kike li, ma kou kou anga wa au mana, whamea le tala se o tamao la vea. Mai foi o tau e popoto, e whai tau what e po le ko kiki apara wale mari, ko inga alanga, ko inga poko ke le seu le mea, e se wawa I kou mea wale e whaingi. Whē, o kou waka mamai lenga. O tau popoto le nā leo tau o mai ei. Lua awa noa na watu ia te utau. Wha lua fo I anko kolo, ma koko unku le mea lenga whaingi ei. Uma le lua afe lua sfultasi, saula snap election, lua afe lua sulima, you lost again. Two major huge general elections and almost 15 other by-elections. Uma, palota te tele lua. Mawhai ngā palota la iti toi titi, maua le lua se fulu o whai ngā palota la iti. E le mawhai o. Tau te le toi fo I mai lawa le malo. Whera la sana whai a e. Ea. La sana whai lawa I whea so le. Ia le whai na whai atu nei. I fua la au. Ai tau o mai I lea. Ta pe uma cameras I o il whanema I le warehouse. O tau ia ne whai ngā ruenga I lalo tu le epa ma le regime ma le HRPP. Ai se me o tau whai heile nā mea māta ngā. Ai se Ele ngata la le tape umo cameras ia sa monitoa I mele. Ai wo mai maloli. O mai maloli. Malau atu. Ia pusa fuala au. Ngā hoi mea le malo. Ngā hoi mea le malo. Mea tō tino na mai ave. Whaola I tangata.
La le ko ke la lafi ai ti ngata dinga lo to fe e so. Ile le ai ne fala au mande sioki o le vai la. There you go. Be responsible. Be accountable of what your actions are. Blame yourselves and do something about it. Almena tu te musu e fato ese. Te musu e fasifo le tunu. Te musu e tau le mea sao i le tunu. Ale la wa whabatala sao tu ali ato. Tangata na mafua mai mea nei. Ia wala i koe whalong sisio koe uio mai ngā. Te mai maua si. Ja, no, la ia le tono le parlemene uio mai e ma vava mai. Alo vava ia tu, la utala ma le sao. La fai tau ia. Tele o tau ia i tono le mauta whanu ma le parlemene matua le ai ma se anga vaa. E tilo fia atu ia. Tau loanga, le vanganga, tulenga. Tau mea valea me tala loa i tangata ne. Ia. Tali tu lai lima la tatu wole malolonga. Ia ma tatu telefoto e foi mai. Whauau le Gagaifo Faiva. Malei atou sa vea. Male to whaia whangabua. Se umanu Francis Yone. Malo, whaaftai le whaafonga mai. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. In this update, the government is blaming Donald Trump for our latest spike in inflation. Annual inflation rose to 4.1% in the June quarter, well up from 3.1% just 3 months ago. It's driven by diesel prices skyrocketing 71% and petrol 27.5%, electricity lifting 12%. Finance Minister Nicola Willis is putting it down to international factors like the Iran war and shipping disruptions in the Strait of Hormuz. Donald Trump has certainly made things harder. Any economist would fully acknowledge the cause of this high inflation is the international oil shock. The Attorney General says the report on Tom Phillips and his children is likely to need redacting before it's released publicly. Chris Bishop's been given the inquiry findings today and says the government will respond in coming weeks. The inquiry's goal was identifying whether government agencies took all possible steps to protect the Phillips children, who lived on the run with their father in Marukopa bushland for 4 years until he died in a police shootout. Bishop says he aims to release it by mid-August, but if the report sees a need for any law change, that would take longer. Highly unlikely it would be able to be done before the election, almost impossible, but also it may not call for legislative change. Corrections says Waikato Spring Hill Correction Facility can handle more prisoners than it was designed to hold. An independent inspection in May last year identified serious concerns about staffing, security and prisoner welfare. Its population was nearly 30% above capacity. Custodial Services Commissioner Sean Mason says during the inspection it was getting prisoners not only from Waikato courts but also Bay of Plenty. They're no longer servicing the court at Bay of Plenty and rather just servicing the courts of Waikato and a managed overflow out of Auckland, which we are in control of. That's news. In sport, the New Zealand team behind the scenes have completed their preparations as the influx of athletes begins for the Commonwealth Games in Glasgow. The first members of the squad have begun arriving in the city, and with no official athletes' village this time, they're being housed in existing hotels and housing hubs. Chef de mission Nigel Avery says the countdown is on to the opening ceremony on Friday morning. We're ready to go. Yeah, it's pretty awesome. The team's done a great job setting up the different venues, there's 3 of them, and we just welcomed our first team in, artistic gymnastics, so it's exciting to have athletes here with us. So yeah, just a few more days now before the opening. And former Warriors winger Marcelo Montoya has announced his immediate retirement from the NRL and the Bulldogs, saying his body is no longer up to the level required to play. That is sport. Talofa Samoa. O le whapito o le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale ua amata i le taimi nei. O fi whātau sau telefonifo.
O lo ma wale iPhone ma le Samsung watamai. A watamai le na o le lua 5 talaid vai yaso. Ai ala se se tino for lazy boy. Ile na o le lua 4 talaid vai yaso. Ma wai. Wasilia ma le lua 5 tau sangal tau tua ale best bargains. Te tala fitu aso. Vili mai loa ile o valu selau lua iwa toluiva. O valu selau lua iwa toluiva. Beta mai ana ile Facebook page ale best bargains. E ia inga whapito. Sunga o whenga whakao elo ka wale fo maunga Max Ila. Senga o ka amilo i au kilangi. Mo koe foi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa o ka wale. A o le mea Pico City. E ngā le lua 5 ka lalwa i aso le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta wale ma pa o tau ngofia i a New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness i le na o le se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. O tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa masini tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O le au nanga ale car city e whaafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale. Ua e malie atu atoa. Talia le te tongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foi. Tu atoa lo whaatu atuanga i le car city. Te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. O e tau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu, a wale tau singa ma le au tau wina o lautama. Ua mawawa noa i la esi, ale Our Kids Early Learning Centers i au kilani saute. O le Our Kids e whaavai anga nu o le Pasifika, o se si o manga e sefe mo le whanau. O lo lātou sa ilia fo ini whaia o ngā Pasifika, mo o lātou whalea o ngā i au kilani i saute, ma Wellington. Mo le lesi tala ino lautama, po si talu sanga i senga luenga. Pafso tai, Our Kids i le ovalu se lau, lua ono 5 whātoru fitu. Ovalu se lau, lua ono 5 whātoru fitu. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo. Yeah.
Fatu ia te oe le nei fo i vaenga muli o le awhai tū la muli o le tātou polo kalambe o le ngā ngai fo Faiva. Pale i atou a savea se yuli i le nei fo i a solua. Malo le ngā lulue, whatalo whai lunga o le tātou api o Folinga. Ia, ma le tātou YouTube channel fo i. Ia, mai se le tō tele o i lātou. Ia, o lo o anga i mai pēr ma whaatalitali. I le taimi e a pia mai ai i a le whionga ia salama tua. Whatalofa ia Sam Ioane, o le tangata lele o tupu o la timu. Nise me te tautala mai fuolo ngutu. Ia te a utala no atu i lo utama o la vea. O le atali i o la vea. Ioe, le leili o sau whi au e te tautala mai fua whapena. I le mātou por kalame. Ta si alo wawa i atu. Ia, alu o e muli pongi sai o. I le tamaititi le nale ua wha luma ina. Ia le ainga sa sala ma sa tuala te vanga ma vai fale ma sale muri anga i lefio anga leo va tu lo lava le tatou nu o leo va ai o le tu inga tangata lea ia le da e vai tu le tala na ia oe mai vau le swaf tu pola tim o leo mai leo la u tala no ma le fa so i le mata upu le nei. O lea lava ua whauau o na vevesi le toa tele. A mata mai fo i le newspaper la tau i o le Samoa Observer o se newspaper o loa tau sanga. Ia o whatuatua i na ilana ngā luenga talo whai i le ngā toa i tele. Ia Savea Sano Malifa ma le whaletua ia muri anga tele Jean Malifa. Ia wapea fo i pa ia mawalunga le ainga i le tele o tau sanga o le lātou tutua. Peita iane. Ua o wawa ailawa i ai tala. Ia ma le tele foi o tu langa pangati o lo o au mai e foi o lātou li poti. Ia ma fete na i ai ia le toa wha ma le fina ngalo o le atunu. Patalofa foi lunga o le tātou YouTube channel. Tango, press the like button, share our program. Ia, ma whataatia mai fo i ma sau komen. Te loa ile to inga tangata e te iai. Whatalofa i le tupaitai Teresa, Kalameli Alipia. Alole sa i fumanuia ma alofa le ngā lulue i le nei aso. Oa, me vesi lava. Pe ai se a lava. Ia whapena fo i saunoa ngā tūle e pala tōu ia o lo whai e luna lana propaganda media ma umai ei ia lātou whainga whawai sa ia i le nāwa i tau. E a pēa au tōu māli lia ia. E a pēa au tōu māli lia ia. Sei tō tasi le pāle mia sei whai ia ana fuanga alualu mamau. Pea no whai atu. E le mawhai ona tau fia ai, le mamori atu o le sāwali ma le wheau ma le tō whamba nino a le malo. O mea uma ia e whewhio i ai ia le pale mia. O mea e tala whea ngai. O ana whai ngā malanga fwoi. O mea e tala whea ngai e anga waa i ai. Ia. Ai o le mea leo le tātou wai iawa lea fua. Le ai iawa lea fua lava. I ngā ioinga matanga ma le whērua i o le pāle mia. Tō anga o e whērua i ma fio. I le mea te manatu ma e whinangalo e te tau o nā ngā i ai o whonatanga o asia singa. A whailau whaafonga mai lau o fionga le li pāle mia. Ma le mamalu o le whai ngā malanga o lo o iai Napier ma Hastings o lo o asia ai o tātou uso matua whawhine. O lo o mai ngā ruenga whawai teimi. Good on you, Mr. Prime Minister. It is the honourable thing to do as the leader of the country that you are concerned about your people that came on the program and the project of the RSE scheme, Regional Seasonal Employment. Alongo le lipu o talinga. O le mawhai lava.
o na tati ese le tingi ngā o tau loto. Leanga o tau le toi tūmalo, ma o tau le toi iai, i to tonu o le li o e whai ei tonu o le malo, ma o tu lai fo i le whainga malo fau, ma ana whainga whawai fau. Let me get that straight into your heads. And your stupidity, seemingly mad behavior of stalking the Prime Minister every time he steps on a plane or gets on a raft, a water raft, or even sitting on an ass, or even on a horse carriage. Wau tau matua whiita ma whiei. Beini ta maiti. Aia. A malanga le pale bia e sau ma le sau moria. Wau mo na tofi vai sisile le tō whaba mao le pale bia. Ala nana le na tofi. Sui pale mia e tō lua. Na ia si la fia. E le mawhai o na tau ave tō tasi. Iona tau au. Ai ua whape nā fōi o na tuwha atu. Le awa noa le lei I isi uso ma isi tua whawhine o isi ta mali I whatua tua ina o le kāpeneta. La tau te tau ave ma tau soa whatasi. Le ngā ruenga le taitai o le pale mia o le atano. So therefore, ladies and gentlemen, as you can see by far, the Prime Minister was way ahead and 2 steps in the front before Tula EPA and HRPP. Gathering momentum after the swearing-in ceremony, he decided to delegate responsibility to others and share that responsibility by naming and selecting and choosing 2 deputy prime ministers. Alongo le? Na wai le umailo tau whiita. O le there mea e mafua mai nei mau mea uma. O le loto o le tangata. O le loto o le tangata. Aisea, ua le wha malieina. I le tofi ma le tūlanga te tai sa iai mua. Nal me ua whai. God has removed everything from you. Na, ave se malawa le tu ia te mai mea na nao. Na utou sapi e. Fatalo fatu, ila u fionga I le whaalolonga le suafa lupe matasila le sa na lala mai whea. Mai ina I le matanga luenga o Mr. Chips I stamaki au kilani, pa lolo ngā lulue. Tāwhitai I le ngā luenga sa whatino e nei aso. Tufal tātou por kalambe ina e mawhai fo I ona. Mana malama I le atunu mawhanofo fi ma lie ai. Io, lau fionga le pāru mia. Tālo whai, amu ia oe. E ei tangata lātou te tau muli e spai a te oe. Toi titi, o na wawa ai leo Samoa tu lou whafonga mai a lea tunu. Ua li potia whapea. O le pepa lea e whao ngāe le fionga le li pāre mia e le whale le tau. Ion. Tau mai le teimi nālu ai I o, ma le toe fo I mai. Tau te fia, whalongo I ai I upuna. Awa le mele nai whai e beo tangata stalkers. Ioi, soli le tula whono, soli le vātapuia, soli. Whaaloa longa e tau ai o na tui nātu le privacy o leisi tangata. Ale mea le whai le pāre mi o le teita I au le atunu. A te nane la, al fisilina. Afio mai le pāre mia. Wa oma o na whono le kāpeneta. O maali iai le whainga whawai e fio mai. O le tuua o le mālo po le usui o le whono.
I se tasi o ona tau ainga, o lea la le whi au iai pēr whai o mana pāsi e le cabinet. I le ai masa mea o whai a wha lilo, na pau ale mea lea leo na mumusu ma whiita lea o li ia. O le mana na o e tau atu e le pāle mia iai la taula na mea lea la whai. Mea lau te ata i amatu watu lea wanoa sa i o tau ui o ma wheei. O na whato a whai atu lo lea muri o se tala iai. Awa, e tau walea i lava o tau. Ma o tau mawhau whaunga whawhau. La le whawhonga Samoa. O le tala uma le nā le atunu. Iwa se fulu ma le valu pasene o le atunu. O leo e whai la tau tala ma la tau tustusinga. Ia te utou ia e whee ilme. Me se tā puni i o tō ngutu. Tu lau whawhonga le atunu. Tā puni ia ma mā puni le lei. Alu tangata e whaisa na mea o ngā. E leo malanga le pāle mia e tuu ia tama le atunu. O la iai leisi sui pāle mia. Iai isi min star. Wa uma o na whale ma whai le lātou tonu. E iai teimi o malanga tā ua nei e le ma whai o na tā ofi. E le malanga uma foi i le teimi e tas. E ta tau o na iai te tai. Ua tō fia. Lātou te wa aia le atunu. E le o ni pepe fo i le atunu. O la e ua uma o na whata oto. Tātia ese. Le paketi. Mo le wha le leia hatiri. O le soifua maloloina. Ma le whale mai. O whinaunga ia tau te omaia. O whinaunga ua mafu. O whinaunga wale utoia o ngā i aise mea. These arguments that you bring along to the fore, they are irrelevant because why? You have already passed the budget, the financial budget for 2026, 2027 for the health sector. Eh? Tau te mana na o e whanoi atu le pāle mia i a te utou. O le mele nau. Talo whae ta ino i noi le vai tene o le autou whātō whalainga. A sau atu le epa i e whaia na tala wa uma foi o na wone. Malapa ta ia le whaamsidonga. Tuu louto e a whea o le swafa o le pāre mia. O le loma le lua mata upu le whaamsidonga. Ai le mawhaia. E sau fo i e whaamatala mai. Ana whainga whaavai na whai lona vai taini. It is irrelevant now. It is useless now. There is a new government in place. And new protocols, new conventions, new policies. Whalongo le lei. Ioi. Tau te whiita i fo ia te au pēr au momolia. Le sa vali, manino, ma le tō wha, ale malo. Ioi. Ale mea nena ua tupu ia te utau. Mafua o le loto. Tātou te pepese i le atua, whaavai le atua Samoa. E whaavai i le loto le tangata mea le lei uma. E whaavai fo i le loto le tangata mea le anga uma. Ina ua le whaamalia ina le mana onga o le tangata. O le tangata sa taitai. Mo le tele o tausanga. Ai uane. Palasi mea i lunga le suka molo. Whiololo. Tolo. Wale toi amana ia e tangata. Ai ana o tangata. E aiso na lofa. I le atu nuu atoa. Wana ave sa na tua lalo. Ai le o le tau whaaleanga. I le ua avea mataitai o Samoa. I le taimi le nei mantua mai fo i Samoa. O le tama lea, tula o na taulang. O le tama lea sa ma malu aitu le epa.
Tama lea sa tausia le mamalu o tui le apa. Tulou taulangi le sunga lauli le mari ato. Tama lea sa siva fa taupou, siva fa banai o tui le apa, ai yuli mai o na tua. Ele ai seisi, e fa tustusa iai, i la tau uma o lea li po iai au tafo o tui le apa. But they are surrounding a loser. Le la tu te lipo ina le tangata whaia, ina ma le tangata malolo matutolo. Ioe. Upu sa sao, upu nā ma o le mea fo ile nā. Ina watu lai le tama le alu ese. Na alu ma ave uma ma malu o tu lepa. Dela, ua fiu e toi a puti puti ma a apa atu iai. It's no longer there. Nauli has grabbed the whole blueprint and the whole plan and all the dignity, the respect, integrity has been taken by Nauli. No for malu mafam faudele. I upu ia wa matu. Ina iau tau sila fia le lei ai. O le taunu unga le nao mea iau. E awa vai atu ala a awhaifuale lima rie re i toe a fio maisala. Te loa aipe ua vevela al maka upu koe fo ia koe lo ke al maka upu le iu. Po wa ika kele le ko inga mwhapea le ai. Koe kalo le fong. Ja. E tātou te on saima. Whātel tali pēr. Ina ia. Tu o awa noa pēr i le fionga ia salama tua. Fionga le South Talai. Ia, ma maua i fo si awa noa. Pē le maua nei, pē maua tai au. E whai lava le whātalanoanga le nā. Leanga o leu o umo na mai o na whaasotai. Se i whaafonga i ai ma ia maua i se vai fo fo. O le pa ia mawalunga o le ainga sāsala. Ai maise o le fio anga. Ia a le tapua inga fo ia tuala malo na whale se fulu whapea fo i. Ia matua fitalai ia te vanga ma vai whale ma le malo le ainga sālamurianga. Ta ua tele mea na. Ua whidangalo le fionga e le lo ia sili o lo ia i le teimile nei. Ina ia tu inatu se whaatonunga, whaile tu la fono, i le whaamsinonga. Ina ia atoa i whafo ma whaalea ngā ina. Le tālo sanga ali mongi le ala i le pule. E toi ilu i nai. Ia le whaamsinonga lea na whaamamama iai ia i ngō le fionga le li i pārmia. Whapea fo i le tō wha ia le vea li o whatau malama. Whapea fo i le fionga le li i whaipule sa iai le nāwai tau. Le fionga ia whapulea i sua whaimata. E le mele tilo atune iai. I le vaenga le mataupo le Statute of Limitation. Wa uma le taimi sa te tau na tu ina tuai e whaatanga ili mongi e whaia. Se apili po se taru sanga whapea. So when you pass that time of statute limitation, there shouldn't be any more remedy, a legal remedy, to file an appeal or a motion for judicial review. E la tilo na i ele mele. Ko uma le teipi. A o lea lava. O loo tau ma whai lava. Lea la ua whape mai ero le fionga i de tamaita ili lo i siri. A wafoi. O le mata upu lea la o mai mua e le vaenga lea. O le mata upu ale komesina. O leo. Mata ngaluanga leo. Fantasia i mao. Malimongi. Fantasia i male lo i siri. Ile na vai tau. Dea la ua malolo atu ia sua.
Helen Warwick. A le la o toi au mai le mata o puna mai e leo. Le foi la o fina ngalo le mata ngalo wenga leo. Fata si ai ma le lo ia silifo. Tati ese le mata o pule leo se mea te tau. Ona toe fina wina. Mai te tau na lata mai le au. Le mamau le me lele iai. Ba apiliti ai le matau. Ala sa wawai atu. O tala loa mai ia le ala. Ma wha matala lava ia le tūlanga e nā te fia whaalongo ia i le teimi o le soalau pulenga o le matau pulea. I le whamasnonga. So he tells his own story that he favors himself and likes listening to, but there are two sides of the coin to a story. Ia le mele na o le wata oto iai ia lea mata upu le teimi le nei. Ia ua whauau pēr o na alolo whamai ia le malo fiti i lo tātou o tanu. Ia mana tua fo i a stasi leo whengainga lea na seinia le teimi lea na o wanga e tua i Samoa. I le vao le malo Samoa, ia mawhale mai te tele nei fiti e whai ia tautonga nei. Le ngase o le Fatu Pacific Specialist Healthcare Hospitals in Fiji, one in Nandi and one in Suva. O le si whale mai, whai ia tautonga whaapitoa o le Fatu, nai lo o le toe ave mamao i Intia. A o le si whale mai e whaatino ai tautonga matonga fitinga o le ngase o le Kanesa. Cancer patients, and also heart transplant and heart surgery in Suva and Nandi in Fiji. E le ngata fo i la i le na, overseas treatment le na, uma fo i o na whaata oto e se le malo le paketi, e ma whai ai o na vasosoni i le tūlanga tāu o nei tong fitinga. Ai, ua whaau au fōi o na whasosoni mai le malo fiti. Ta wala mai i a lātou waenga e ngausia i a maoka ai i a whala au. Tasi lea ngā luenga le ua anga ine i ai i a le minsta o le soifua malolo i nono o le ti ngāo talinga i le whalongo atu le whiei ma le au mai o tangata nei. Whale mai, karo whai a mai. O kou ai anga whale anga le whale mai ale o kou whee solo le leanga le whale mai. If you would have done your job accordingly during those 40 years, 4 decades while you were there, we wouldn't have ended up this way this morning and today. Ana autou whaia ma le maa ele ngā autou tiute ma matafu ioi. Tai tasi le tangata mā o o iai I lona tiute, tau le whatino. Tātou te le tau nuu mai ni whawhita auli whapena le tai au le nei. Tātou te le mana o bia ia tu ai ngā meu o iai. A o lea o toi tau mwhai atu le malo. Le se senga o le se fulu masina po le iwa masina ma le wha se fulu tau sanga sa au tau se ei. O mea uma na whai mai le nawa I taimi. Sa le wha maoni ai le toa tele. Awal mea nā len tula I mai nei. Nā ona whai a ina lava le HRPP. Tangata uma lava le HRPP. Lea na ngā lulua e mata ngā lua ngal nei. Wha leanga le tele o mea. Mumusu e whai o lātou tiute ma matafa ioi. Mumusu e oka. Whātuai o na ave le pili a ngai o le tenders board ma le ofiso tupe. Tautu wa I solo. O le nawa I taimi, le ai se system e wha mau ai taimi whai ngā ruenga o ri imta mai tai fō mai. E pule le fō mai le taimi e sawai. Po le au lava le tuai ngā taimi. Le ai se system. Le ai se vaenga e wha mau popo matusia mai lo le iai o le taimi lea na sawai le specialist lea po le fō mai whapitole. E whēru wa I ale fō mai ia malana ta mai pocket book
siang kama ikusi ai e osi ai pe fia tinga ana le isau le fale mai ya le la osi ai fia i tula a o le tau fo i le tula au to va vai i Samoa o mea o ba ne e te tau na sila ma fa fonga i ai le atunu la sau noanga ai ono i le ma fa tal noanga le na pa i le paketi le fale mai o le ono miliona valu miliona le tau o tongi o overtime o fo mai. So you see, it was out of control. Nobody was taking responsibility to do the right thing with the people's money, people's hard-earned taxes. Ale tutu mai tutu le no mai. I mea pa ua i e whelua i le pare mia mo. Mata o mai ai wa tele tupe walu i malanga le pare mia. A ato mea na fight. So o se mea lava mi milo i ai le pare mia. Wa mi milo ma fo i ai. Ma si vai ngala titi lava de nei. Ea, e siki u, ma papa kiu, o fa isi ngo isi meri. Ma liu, ele le la me nga e fai ma liu, foi le ya o ge mu ke le si piccolo me. O le papa io, ma te ti la to ya pa no fo nei mo to ma fo le ya. Giving the opportunity to our leader to think and to provide. Because lela o to onge tala ne. It's because you don't have the right information anymore. Wauto wa saboning. Ito anga isi tangata i le fia maua o le mea sao, ma le mea mon. Wafo ito te le i whao ngā ina le lei, ma le tatau, ma le nganga wha alo. Le wāna nofo fo i ma le teitai o le mano. E tausi e tu lava e le pare mia. Mana i pēna whai te loa me i e whai e Donald Trump. Now, na whai atu al vasiri whaavalvalea le tangata ya Donald Trump, mai Donald Trump. You are what with CNN, your fake news. What a stupid, idiot question. If you were whai atu, ai whaatalinga tuli mai a Donald Trump, that's enough. E tala noa atu le maliu o le to ina lele o le Senator, o le Republican Lindsey Graham. If they may ask me about Lindsey Graham, don't ask me about the war in Iran. Where vai? Tu sai fa tonu atu Donald Trump i le fai news. I le fesili e te fesili mai e ta. Ia le mela na le fai tu le pala tu mlana vai. Fesili mai ke o mele. Se o kanga me kwa fa le anga kwa le mele. Wa fonga ye. A fonga mo. Sili me ta o mele se o tanga me kwa fa pa ngai le mele mo kwa fa le anga. Ia ora me na mali e tatu te talanoe foi matali. Hans Webster, my dear friend, his lovely wife and children are watching you, Seville, and cheering you on from Perth in Western Australia. Yeah, and they said it's 1:38 p.m. Ile ulu le taimile nei o. Si avangi ngai disi o kamale nai. Sefo talo for sefo malolo so fo mnuia. Surprised Aprian or Lena IT72 Polonga leupena o nasa fatalo fatu malolo so fo mnuia. O fatu tau matutia. Ya lena ya va maya leuso ya JS Julieli.
Ve mai, se fu mu le ataua, alo lava le on sai. Ia, au te amana ia fuakala ka miki. Ia, o le sa fuku foi ia ngai ia si kenga kiki. Le kusa, ia, le faina, le nātu langa le meta ua o le o tātou ve ai o le FBI. O mai matau mai mea ia. Le lafo o saulisi ve ai I, matau mai ia te au. Le su enga matau tia le ua fai nei I le ofisa o le tiute. Ia, o le fionga ia paunga, sunga ia le ia taua. Paunga, tala le lei le vai al matanga luenga le o le tiute, ia fa pe fo I tupe fo, tupe maua. Mai o te tonu foi. O se mea le lei, e le o a fia ai le minsta ai o te tonu o le fina ngalo foi le o le minsta. E na ia whaia se su enga i le mata upu lea, e winga I ta vale le una lei. Na whawhea na mai ta vale nei. O ai se ni I ofisa pos te mai ta I ofisa na lātou kilia ina ta vale taunga tāne. Fia se tupe. A o ai ni ngoa sa le stala I tangata nei. Ma wha matuu ai I tua ta vale nei. E ta I fia se lau afe. Pe fia se furu afe. Na wha matuu ai. Awa o le malosi anga o afi o ta vale nei. Oi nae beisi ai le tau o le tiute. E wha matuu ai le ta vale I tua. Many of the custom taxes are based on the power of the engine of these luxury vehicles. So how much were they? Who were they registered to? Oi tangata na le stala iai. Oi le tangata whainga luenga sa ngafa male wha matuu I nātu male leisene o ai nā lai ona. Ave tua ta vale nei. Au mai umai lunga, le stala mai ngō tangata. O le company lea. Ai po whea me wa ave I ta vale nei teim. Ne wale toi pisa mai lava na. Sa tau na all Samoa observer mai sia wā. O e su e mai po whea I ta vale. O mai whai mai isto tala o le mele na e tau no. Toi ele par mi o lai lo ma mau tu ale me lai ti ele vale le man a le te mile nei ele o ilo atu po fe o ye ta vale ala le me tu te le o yesu e mai na me so e mai mai ngo tanga te ia na le stala ye le fata mo e ina o le business. Who were the names of those shareholders and company directors that these luxury vehicles were registered to? A wai whaingo fie. Ona maua I lo matangata ina. A le fo I lo atu. E ei mo lianga le whasanga I la wali ia. Ona o le tu I nātu o whamatalanga se semre pepelo I leo leo. One of the charges pending is about these people have misled and giving false information to the police. Atalo fatu Churchy, Luatolu Valvalu, Alola Savumaria, Jacinta Peters, Alola Vaftaile. Famai se vai atua pola mele mana o mai si teine Jacinta, mai va mole lau sunga le ataua. Fala lave atu o saunoa. Fia loa po le ale ingoa o lau ula le nā e ula. O la ula le ula. E tau o le ula siapo. O le ula siapo. Ea, te fia ula. Sau leonge niu a faese, ta alufa lava. Aftai le mafuta mai, pa ia maulunga o le tātou tonu o lo whea ngai mga luenga ma ua tūla lata foi. Ngā Gagaifo tau Faiva I le so ma tu taula ngā luenga.
ina ua tā le teimi tala whiang ngai le palangi. Ua le whaasilia ui tūla. Ua le watu na e sauan le la i le tā o le iwa. Ai le watu tusi o le fitu na e usu mai e. Nei me lai tia whapena tau te tali e ai le loa. A true story ia le nafo i vai. Ala tau ia le mure e ia fui teimi. Fatalo fatu la uso. Moose the man 76 po le 78. Fatalo fatu Moose malo fo i mi le tau longo. Ia whapena fo i le tatao mai ia tātou mata upu e tāua tele. Le tātou wo e momoli le tō whā. Ale atunuu ai maise le tō whā le malo ina ia manuia o tātou tangata. E tu o se ia le meo le loto le anga ma le loto ti ngā. Awa o le o matua i loa mamau atu. O le mafua anga lava leo mea oma. Ia. Ia maua le mawhai e la uli o na whao ngā ia whainga whaavai atu wai sa masani i tui le epa ia. Ma le la tau vaenga le nawa i tau. Gone are the days. This is a new chapter, a new day, new people, new money. O le whaasino ala fau leo o tātou iai. O la whawhen tātou o pongi sai pe whape nei mea tuai. Na tau muri mai e lava. Ma whai e lava au tau ki whinga ma kou meanga. Ia, onu via li le alofa te le atu le sunga Moose, the man. Ia, saunga le mu fo i ia. Ngā ruenga ma Faiva lo fatino i nā, mai se fo i pēa whai o whaise whale tua ma le whanau, ia mai se fo i le pui puinga, ia mau alawane i ngalo, le aitau malele i o tātu ainga, e oina nofo e se atu, mai le atu me le isia, talofa atu ai le uso e a Moose, talofa fo i le uso e se luka a foa, alo li le, ia, le whamalosi i ne yaso i tiute mautu Faiva. Talo fatu i uso uma matua whawhine na malanga mai ngā ruenga whawai teimi. Tupuola ma ana rosa ma le la ainga o lo o whamautu i Helensville. Ngā ruenga whawai teimi. O i la tau o lo waaia ngā ruenga whawai teimi i Thames Valley. Ia whapena fo i la tau o lo waaia Napier ma Hastings, Hawke's Bay. Ia ele ngata ile nā. O i la tau o lo ngā lulue i Wellington, Kalaestete, ia whape fo i le atu Waikato. Whamanui atu le tua ma pui o fo i lo tau soifua i ngā ruenga lo whaia. Ngā lue ma le poto, ngā lue ma le mata alia. Ia aile ngā teilea, tausi tu la fono, le nei atu nu uanga i mai iai. Ia a fai ele fai so lo iseni le se me la fe lo o nga i fu o le ka vale al kampangi po sta vale fo ya assistant at to te masani na a fai te le masani ai ile ula mo le inupi la me la le no fa masani fu fa tu fo ta u te le na fo i o o le si mea ta ua tele o lo tau saunga le muma le soifua maloloina. Ai wha longo atua e ngase. Longo le te i malanga po ai le tau team leader. Au ai nisi o lo sota i mai matangata i tua mai o le community a Samoa. Nā e fo i u te awanoa. Ioe, ma le fono fau tua le tātou utunu. O le o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa lua fitu. Le telefoni na le atau e mwhai o na so tai mai ai. Ai se a le bea le ona tāua i atea. E tāua fo i le iai o se isi a inga i whafo atu o lou a inga i Samoa. E mawhai o na whasoso ni atu ai i a te utou i mana onga o ni whawhi tāuli, o ni whautuanga whale tū la fono, whapea fo ia le soifua maloloina, ini ngase. Ia, ai maise foi. Ia ole tūlanga tā ua tele ole so tanga lea. Now, not only
the office of the Consul General and Consulate Office here in Auckland, New Zealand, the Samoan Advisory Council, as well as the Pacific Forum's leader group, and also the Association of Samoan Ministers and Reverends in Auckland, will always be able to act as another part of your family and offering pastoral care to all our brothers and sisters who are here on RSE employment scheme. Le mele na mawhaina fasosani atuai le whana whawhautua o te tai o le Pasifika ia whapewhoi ia le mawhtanga so fatasi a whaife au Samoa uma i au kilani nei. Ia fatasi fwoi male ofisa o le tātou konsula au le malo Samoa. Malona au wa. Sosoni atu. Malo Jacinta, mai Jacinta. Whaftai atu mo le whaalawi loa. Ia ai mase fwoi o le tātou porkalame. O le tamoitai o lo lua Purcell Suave, talflava malole soifumria, aftai le mafuta mai, ia whapea fwoi ia Master Sony. Uni ngalo ia toe. Ewe tātou i tāu alunga le Koko Master. Whatalo whātu le tidai a Telesia. Ia whapena fwoi si o lātou awainga. Lātou ngausia le tātou Koko Master. The Fi Ngota family and also my dear friend and brother Daniel Fi Ngota. Ia, ma le tātou Koko Master, Samoan Ipu Koko. Beautiful. Ngi fwoi le uli sa whai le mai puki ma rau ka mo met lua tua. Kai lua mai puki ma wha ma wailo. La la. Ai sau Koko Master I whalolona I le tātou vai o leola. E au ngātere mo autou ia tamam tina matutua. Wai afu e kere koe whaingirua kūringa fo lele pe whaisau maka whangoka ke mauro e su ere poko I koko fo lele po ua mātala po la ai. Wa malopi se maa. Wai vai koko whapenga whonga mua. Ion. Ai konginga I kanka ale mole fo. Yo. Na au kamalanga. E ke ingwa kua pei ia foi pese pulu. E ke o ngā ile me. Patalo fatu Master Sony watching you from North Liberty in Iowa, USA. Ja, mala o maile ya tau save sau vai o leola. E fata se foi malau. Pepa Koko o le Koko Master. Olu atasi lua I mawhawhitu I walu fitu. O inai le tātou Grand Market. Grand Market I Triangle Road I Massey. Nā I le tātou vai I lolo. Maua le tātou talo I nā. Maua I fwoi ma le tātou Koko Master. O I le tui sa mau whatalo whatu le uwhionga Samoa, male whaletua I a lease. Ia whapea fwoi le au whinga luenga. Umalawa ni whai fish auto uma. Olo auto ngā lulue puno wa I whaile tautua I le atunuu. Mai le tātou tui sa mau. Tui sa mau band. Ia me se fwoi ia le tātou Manhattan Convention Center. Talo watu le tō whine ia mona. Ia mau tōlo ngā lue le tātou tui sa mau bakery and tui sa mau barbecue and takeaway. Whatalofa I lo uso ia le ataua. Le ataua whiu. Ia e mese fo I le whaletua. La tau lo ua tautua ina fo I lea au unanga mai Samoa. Silly Eco Farm. Pure Organic Farm from Silly Savai I le atunu pele Samoa. Amalo I le ngā rurue. Au sau e ngai mana o ngā kamu. Umaroka vai lua ka kamu a seuman. Nio. Mea tau ole nā o se au unanga ma le tautua fo e le tu malo sidi. Poli tu malo
i nā i palauri. Nā o sau atoa ia, o le talo, o le whai, o le ulu, o le ufi, o le popo. Popo atoa no. Ia, o le numera fast fulu ono. Hobbill Avenue. I nei wiri le mea tonua, e tawhtawa tōnu al mea lo ele tātou le tio. Ia, anga le atu le atua ma wha, tai atu ma wha manui atu, i ngā ruenga le lei o le outou whatino, i le lau ina mai o tātou o loa mai Samoa, whapena fo i le whaletua ia alavine. Sua, ia, ma le taro market o loo iai i tonu o tara, tawhtawa tonu al whale ia ma le TAP, le e kia lako e kia le alu TAP, e kia alu i kawhakafa al whale ia ma i le taro market. Patalo fatu lau fionga le saoli tuala, tau wā tau pa utino, ma le whaletua ia peka, ia ma le ainga li ia mese o le whaasoi no le tātou vai o le ola, ma le vai avoka mai le tātou marketi le nā, Sutolu Lappington Road, ia whapea fo i le tua fine, ia Nive Maria ma Mareta, le Lewis Fulma le lua Templeton Place, i nā Glendon Manu Riwa. Ia, wa umatuai, ia, whasanga fo o le dei, au auli, pe opu na whai le tanga loa matua. Ina ua anga i atu, na nai, obisa, ma le suafa i alu pe matasila, a ami seri, e li ta i iai whale latai. Se mai i tanga loa matua i sola ua, o ma ave le teini le nale. Ai whai mai, i la tau nei e to tolu na nai ma misa ma lupe matasila le ai. Ma tau te fia o ma ave le tama lea. Le pepe lea e le maua so na ingoa. Whai mai o na fasai lea whavalu. O le tanga loa matua. O suri ia. O le tui manua mana ia. O le whavalu le nao na fasa na maua ile ingoa le tamba. Na o ma ave li tai ai. Ia le whale a ana. Ia whale la tai. A maua i le tama. Ma le tāso o tanga le nā. A o whaafunga mai o a inga i le whare fitu. O le atitanga loa whapea fo i. Le mamalu. A wā le a inga taua ana. Ia whapea fo i. Ia le tūlau sa longo ma le pa ia mawalunga o le tātou wainga. O le tāso tanga nā le a taua le atu o manu nei tanga loa matua. Waua iei le tama le nā. Usu whaasavalu. Whae e le tui ana. Le tui ma le li whanu. Tāwalunga tuai se leo. Pa mangalo i maua ma le tō whae a se umanu. Ani whale tonu le nei aso, o le mo fo i le tātou malo, ia, tātou te talo, a wale aso a taiao, ma mo fo i le malosi o le fionga ia salama tua, lauano. Ria tele, malo longo le nei a fiafi, ma le mana vai o ngā luenga, e mai se o tau ta mamtina matutu o le atunu, ia malu tō whanga pe a whata oto. Whapena fo i le au whai te talo i a te utou, le au whai ngā luenga te tofi, ma le wha no ngā manu a wā Samoa. Ia manuia o tō Faiva pa ia, le a inga sa le vi. Le a tau sa vea, se yuli le nei, ia, ma le sunga ia se umanu. Alofa tele mo le atunu i lunga le apia fōringa, ma le tātou YouTube channel, soifua ma ia manuia.